ajeta tangkol express wi pau thangmering chodang ina pa midle pawbing maisaina nganang rumsa boy khuwi prenau khanili kongna khaithui ka highway search and rescue operation ajawan thang aina kasa arila masampang ranga ayang zin pau ko khui aina tangda samang hai pau malerang saya state disaster response force wi mi kala ramnawbing ring nai wi mi bing changda jasami wak ta shungda phawa haira ka masampang ranga Tongyang sitrang khongwi jingrot khamar alungni kongji aya aina tangda fit matika da thuktale terengsunda mai hayaka phapha maira da gjihan leidle ajahon horthang jin boy khwe parenau khani lui aina han khongni tholiru kong ungkhamakan ni khaithui khaina tholiru kongji chalo kong lemli leya kalasha che horthang jin pung phanga tananai lik shokna kongna khaithui ka haje jingom thumra rs ngamrela aina singum thumrada phanga RK Ramrela nada anili gapa search and rescue operation achon thang tarik magada phanga thang aina chuho ga haina Ramrela wi naw phanga leya kala ngamrela na naw thurukwi avana toliru kongji makan khwai thongnaw akhala malai phalung mana chia search and rescue operation azala sawa furada leya Cane and Bamboo Handicraft Kala Furniture Making Training Aya Yukru District Hongpung Le Kupsang Haira North Eastern Council Ministry of Donor We Azingni Northeast Cane and Bamboo Development Council Kala Volunteer for Village Development VVT Yukru na Makok Mida Training J Cane and Bamboo Training Cum Production Center Hongpung Le Rungkamina Material la gaha aina kasem la furniture kasem training ji ajawi hina batch ka khniang sara pi tarik magada ji shat aina hapokta aya kup kasang sana training ji le mi thrada truk wajangda athumni tamkhui highway certificate la mi haira Northeast Cane and Bamboo Development Council we trainer khani Imphal we aina Samananta kala Tripura we aina Narayan Paul ungjanga Rakra Atamlila Northeast Cane and Bamboo Development Council ngashikta training taraka rungmi furada VVT Yukru Administration Manager na hanga Zingran Foods na makok mida athai araik shem kala kaha pangot tamgijite training apokhaira Zingran Foods we provided Pamichon Dungshang na tamjite da angran angyeji yaron ngalaping wibang Zingran Foods we workshed li rungmi le athai araik shem kala sobkai kharak katha Bamboo Handicraft Pangot Tamidale Training J Minister Kushim na Katom Kamina da hanga Tarik Magada Mati we aina hapokta Training J Tarik Magada Chikot hang kupsangra Kajichawe Sagatai Verena Ningyo Ningtem Sankamina Kaji Hili Paishin Sada Tankul Kanitot Kamangaza Ari Arai Kashai La Sagatai J Matamai Matam Kakui La Atumna Sambangran Kagatom J Masam Kapang Aina Aza Itumwi Mirinhi Pungapada Kalina Kajihi Kazip Chili Hangsanga Training J Kupkasang Pingni Certificate Mira Training Gazang Ping Aining Soda District Hiwi Yang Sangran Ping Kala Entrepreneurs CEO Kathan Ping Zangda Akamang Sobam Gidale Manipur we 20 Hill District Badminton Championship Senapati Li Rungmida Azza Kupsang Gidale Senapati District Badminton Association na Makok Mida Ngahan Kazip Chile MLA L Diko na Masowo Sadavazanga Kala Assam Rifle 22 Sector Commander Brigadier PS Aurora IGB IPS IK Muiva La CSO Leaders Pingla Wazanga MLA L Tikona Hill District Badminton Association Manipuli Mia Khangai Pongshokta Yarui Wivang Sports Week Kapha Maramli Hangsanga 20 Hill District Badminton Championship Chile player Shamati Gadana Sharu Kuidale Hill District Yukru Chandil Kangpokpi None Sinapati Tamenglong Churchanpu Kamjong Kala Tengnobawi Kangreo Noping Ngahan Ngrok Teleya NSCNIM Aina India Shokar Chan Ngzek Ajewi Hili Sampang Rihaurada Shadale Naga Ming Ningping Senderwi Interlocutor AK Mishrali Dilhili Kasampangra La NSCNIM General Secretary Twingling Muivala Chan Ngzek Chile Kazangrada Pau Sampanga Pau Atishuda Ajewi Chan Ngzek Center na Common Traf Milapai Kala Chi Naga Political Grouping na Mayor Yang Laga Kamia Miki Gichina Final Agreement Choi Masarang Laga Agreed Position Lila Kala Framework Agreement with Competency Clauses Lila Kashur Inclusive Common Traf Semdaleda Shaya Pau Hi IANS we Ena Kakuina Koka Yang Kasale Jajur Gadena Maitain Aubing
Chanzam Vairanuda Maite Ena Mite Hingurumda Aka Ena Zat Kawai Minister Susindro Maitena Katong Haira CAF and BT Minister L Susindro Maitena Sana Mahizamwi Workshop Akali Vamatwida Kahang Maite Community Li Maite Kalatana Ngakwira Katena Ngak Miki Kachi Maningmana Kala Maite Alung Lila Magacha Mongashung Traka Leda issue Bingji Resolve Sada Mangavasada Susindrona Kasatsangan Workshop chi lining to Sanamahi Temple Port na Manipur University of Culture ling shikta lining to Sanamahi Shanglen Haying Kongbal li rungkamina Maitay makaning chajur gadainala Sanamahizam shungai aka churano jitha aka thermaji mangawa mayrada Susindro na hangsanga Kazip chile Raja Sabha MP Sana Chauba Laiseng Bala Bazangda Jigata workshop chi Arihon Tergar Salagada hangsanga Manipur we annual fish fair aya hapta Kanjepung Palace compound li rungmi hera Directorate of Fisheries na Makok Mida annual state level fish fair cum fish crop competition chi ningol chakauba nang mida aya sahira Fisheries Minister Haikam Dingo na gahang Manipur we hangmadida committee annual fish fair cum ngahan jili district tharada thurugwi and farmers shakani shikana sharukwi la stall shaka tharada phangagaya Kayur, Katla, Rohu, Miracle, Common Carp, Grass Carp, Silver Carp, Pangba, Kapak, Ngadon, Ngahe, Ukabi, Borom, Ngakra, Tunghanbi, Kala, Local Sharing, Hikatahi, Shokarna, Aman Red Milaga, Yormi Hera. Exhibition cum sale chili kai keji lag akashika yorkui kwai directorate na kachihan layada hanga state we fish protection league gatomida 2025 cum self sufficiency state kalata khangrin ayar ngaleli majahan lui ki gachi hi ningrin sadale fisheries director H Balkrishna na press meet li khang ngahanji khai chungmai kapta khai gokui la khai hakmai thui gachi li saman mirada hanga Saman luba lang aka tinghang shini da panga kala tinghang panga nga da kare kakhaniya ka guthumali certificate ainang so da mira consolation prize la mi makuli mirajia la luida achu wi khamataya pauping Toliru kong na khaithui khai khani masam pangranga search operation samahong dale Kanutot pingli langpai kawai apong chitei kamisada pangot kasa training VVT yukru la Zingran Foods nala rungmi haira. Aju wi pau heling changaira pau ngana dak leina